ni Aikari a ituura-ini Witu kaunti-ini ya Lamu makirurungana kumenereria kwamurwo gwa cibu mweru uria umite nja itura riu. Aikari aya nimararurunganire nginyagia wabici-ini cia munini wa kamicina mwena acio kuria maraugire mutaratara uria wahuthirirwo gucagura cibu ucio wari na ungumania. Hatutaki mtu kutoka kitambo ambaye kitambulisho chake ni cha Mpeketoni aje awe chifu Witu. Nimaraugire magiriirwo guthurirwo cibu kuma itura-ini riu. Na tulipoenda kwa dio sisi alienda akatufukuza. Akasema mpende, msipende, Macharia ndo chifu. Akiaria na Aikari acio munini wa kamicina ni araugire ni egwika mucemanio na athuri a mwena acio kuona uria mekunina githagathago kiu. Maswala kwa njia inayofaa, umekuja wengi kweli, hiyo ni sawa, lakini the appointing agent ama mwenye alichagua chief ni ofisi ya county commissioner. So ningewaomba mtafute wase muwatume tu kule na malalamishi yenu itakuwa imefika kwenye inaenda. Aikari acio ni mahingite wabici cia cibu ucio makiuga matikureka arute wira. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩakwa nĩ njamba njĩthĩ wa Irobi wa Gatuma.